Semeton, nyen ane demen nunas jabatan. Men, yen ane nunas kesuburan, nyen ane demen. Nah, nih ada tongos mapi nunas jabatan ajak kesuburan. Tongosi entu di dusun Batu Megang, Desa Pucaksari, Kecamatan Busung Biu. Yen melahang ngenehang, uli adan subengenah unik bin senglat, masak batu bisa megang. Kene ceritane, tuturi ene sube turun-temurun ka cerita yang di masyarakate oleh leluhure. Kita masih mekel Desa Pucaksari Ketut Meliani ane nuturang adan Batu Megang. Awalnya uli batu gede ane ada dicarike. Nepatin purnama, kramane ninggah munyi mekuok megang ke bukite. Di subane ninggalin unduke entu, ada lantas pengangon bebek ane metakon teken batu ni gede. Batu, ngudiang megang ke bukite. Batu ni gede entu lantas mesaut ke pengangon bebeke. Batu ni gede ngorang lakar ngai danu gede di Bukit Kutul. Subek itu lantas pengangon bebeke nunden apa ngemungang kita ngai danu. Batu gede ni entu singnya. Ulian iya sing terima, batu ni entu sengitan. Buen misi ngancam lakar ngelilik i pengangon bebek. Terus batu ni entu ngeluluk sampai ngai tanai ane liwati nebiad, tanai entu engkag. I pengangon bebek terus ngalang-ngalangin keneh batu ni ngeluluk ngai danu, kanti nunden keramane nulungin apa ngebuang i batu ni gede entu ngai danu. Kengken kaden unduk ne, ulian majugjag ngalangin batu ni gede ngeluluk, ditu saget langit tekangin subem warna bara. Jine sang surya pacang medal. Artine sube semengan. Pengangon bebeke lantas ngemunyang kulkul kanti keramane bangun. Munyin kulkuli entu langsung ali-aline teken keramane, uli dijeye tekan munyi kulkuli entu. Di subane keramane rame ane teke, ditu batune gede suud megang. Nah tugas entu tongose adanine batu megang. Kanti jani batune entu nu ada dicarike. Keramane yakin tongose entu ngelah kekuatan magis. Tongose entu tenget, pingit, yen ada lakar mentas. Liu keramane ane ngaturang sesajen apang rahayu. Sing bedek masih keramane uli dure desa nangkil ke batune gede nunas apang menang pas pilkada. Nanging sing bedek masih keramane ane yakin di batune gede entu tongos anak nunas kesuburan apang carike mupu, apang carike ngemolihang merte. Tim Bali Express ngelaporang.